Hello friends, welcome back to another film explain. Hichi channel adia atha nahi le subscribe na ki bol din kahin ti me. Friends, sahila tu chungin Spider Kingdom explain ana bol hiti. Film ki pa nahin pasal thumle anu mai thum gamang lin ta kha nahin ahungu nahi. Ama ho hi Drina, Zina, John, Brian, Stacy chule Phil ahi ve. Hichi gamang hi ali na lin chule achi lut ho ahinga hung kile umbe se alo hin ipg ham ti zong hin seije hi hiche gamma nga pat kuki ka hi nikhat lampi hin chule hiche gamma nga hin mihim za chum je ho ana chengun ama ho la hin American doctor khat zong ana zawe hiche gamma nga hung ho zong chu mun khat nen a khojing den tawin ama ho zong gamma nga chun agi tawin hi zanahin agulnu Drina kitinu hi mai momin ain pet khatan hizi chun ama hon zong agulnu hu do ding ain ngai tu tawin khosung langa chedila gamhla sawin hizi chun gamma nga cheng hola en doctor khat au meti ana he jiun hichilang zo achun ain pui tawin hi ama ho zong hichi khosung chu anglun lew mizo sin ana vet num the le on hi hinla ama ho chu to apawu kiba alo zi in alungu adong le in iti di hitam ati wa lungdong ta a pe nu hen wang phat ta in doctor pa chu ahung do in gang chelin in sungin hin pulu nun ati le ama hon zong agul nu chu gang chelin in sungin apulu nun lupna khanin alup saun doctor pan ken kahin zending a hi atin pasal te ni chu ahin sol do ta nahi hichizo hin mikidang ta khat amai kimulo amit zong khat se bo kimu khat ahungin ama hi hichilaya cheng ho hin apathin wa agelo hi chule doctor pa dinga hin ana oi ki ni nahi chom khat zovin ama ho zong ahung ki hovun in langin chiutin helicopter khat ga puzo hitin igul nu hi puido ading ngai tu uti Elisa sizol ning media a brother mimin hang singin ase domizonin chenghin khu kipana ding hi pole atin amal ama akisugen theji ati khu geldo utin igul nu hu do na din gen the jong lew hen khosung langa ichiwa kithopi na iga holonga je ati lew khanun hinla chengin neida hla le kathi jeng ding hi ati jong geldo uti achi the chevin atin Stacy le Brian chu omden hlonin Zina John chu le Phil akinung le ta vin hi agulnu Drina hi maimum guhat ta in ape kha hi ji in adam do ding ha sathim tan chule khosung langa chi ho ahung wa lo diu ji un Stacy le Brian chu sungku kha na hin agawa hlonin sungku umdan ho chu henum na zalin camera in akable le hlonin hinla pha chom kha zo hin asung lang pe ana lut khalon tan ama ni zong akicha thim hlon ta ji in ang po do go ki hlon tan hinla alu na hlon lampi chu ahom akiba saw ji in a the hlon ta pu nahi pha chom kha zo hin hibanga akicha pe hlon lai ta achun Stacy chun Brian chu ain hol mo pantai in langa chi ho zong kho he phalovin gari chunga chun ana nui halipa le nala zu nahi sungku sunga Stacy in zong Brian chu amu tapun chule ama zong hoza akhe tapun chuting zong le apo do na ding lampi akihol mo che tan mai mum pan hol achun hichilai hi kahung lut na lampi chu ai mo ngi atin ahung pe tan hinla pholot lovin mai mum ho chun Stacy chu ahin pet pan tawin mai mum ho chun apanin azil ta vin hi John le Zina zong police station khanin achi hlonin thilum chan dan thu chu aga sei hlon tan chule agul nu damlo khat le mini handa hlau thu sei pi hlon tan police pan jong hiche gamang chu ken jong kamu no mahin kabol thei chan kahin bol di hi ati tan hi chomkhat jovin abul langa mai mumin ape kha a aga jen sa nu Drina chu ahung kimun mai mum panin anatom dim set tan ahin ama wang athilai pun hi amasa a chomcha video inavet masat nu chu hichilai hi ahitai doctor pa hen Drina oi chu a at ke in athin alung ho asunga mancha
hoi hoi ho chu alado tan hi chi a hin amit khat se kimu ji pa jong chu ahung kimu kinin dan hi doctor pa hi hichilaya cheng ho hito ki thu a mihim sunga kal thin chule lung kiti ho ala do a akizu zidan ahin hiji a hi koi hile hiche gamma nga chi ho hi ahinga hung kile umbe se jilo anahi chule hichilai munahin mai mum pana ki hian mi tamta aumin Stacy le Brian jong zawhlon ahitai police pa jong hichilai gamma nga ding chun ahung kundo tan zip up de du kha na hin ki bol thei sa ta in agam map chu aven ahung ki tol lu ta nahi gari chi na the hi ta lo ji in map chu an ki chojin kengin ahung tan chom khat zo hin gammang la achun helicopter khat ahung kingatan police pa jong chun hoila hilai ta a van leng hung kinga hamtin aga ve ta nahi le mi pha be men gammang langa pa chun thil tam ta ahin dom do un van leng sunga chun aga heng lu ta vin police pa jong alung adong hle in a pistol pu a chu kap de ti le ama mi thal sanga hat zo ahin ki choi ji uchun akicha kinin anung chon chon le doctor pa naw pa le aloi ho anadingun police pa jong a khusung languvin ahin puilut ki ta vin hi police pa pistol jong ala pi un hinla doctor pan alia pi kinin ahin police pa he lovin a pistol chang ho chu anala do in police pa hophulo pa chun a pistol chu achang bejin ani ki pu ta nahi doctor pa komin insung ho ka khul thei diamati le doctor pan jong henge macha boi pui khulin ati pi tan hiji chun police pa jong aga wa le tan chomkha jovin Brian te ni chi na sung ko chun ahung tan hichi sung ko mai lang chu mai mum lim tabang bang hi police pa jong sung ko sung chu kichathim se su in ahung lu tan asung chu mai mum pan adim jengin kumsang khat masanga pa mi lut kha lo na abang jengin hi hiti hin police pa jong kichata a aum lai ta hin doctor pa naw pa chun chemcha a tha din police pa chu ahin del tan police pa jong athi jam tan hinla achina lang mai mum la chule sungko chu akibang nyan hin po do na dipen a hethei ta pun a pistol avet le achang umlo hitan ahin del pan la ahin phadi di kinin ama jong alung don manin mun khanin om thim be ta nahi jina in jon ko machun Stacy le Brian te ni jong hin boin atu hitan ti ati le jon hin ki het sa ta in doctor jong uma imacha boi pun ti atin ahin la jina in gavia hi ti atin ahung kinung le ki lontan agul pau feel hi munchuma akithu pi diu holin anichi kini nahi jon le jina jong gamang la ahung hlung ki lontan ama nin jong mihu sa azalonin hiji chun mihu sa omna lang chu ahin nai lontan hichilai gamma nga cheng ho hin mai mum hi pathina ane zuwa khatwe we le hiti a hi analam pi jiwa abangin anani aziu hi akiman chao chu zon tenin avet vet pe hlon lai ta hin mai mum panin atum dim set mi khat a hin zong da un hiji chu koidang he pun agul nu Stacy chu anahitai chomkhat jovin doctor pan Stacy chu lo akap tan ho helowa pha nin anaw pa hi ti pau chun ahung ki pom do in hiji chu jina in avet lelwal ji chun gahu do ding atile John hin azada in hiti a hlon pe lai ta achun doctor pa gol ho chun ain hedo un ahung man tawin hinla jina wang chu azamin ama ho la langa agul nu chu gahu do te ding ngai tu nan agul nu pomang pa nung chu adel ta nahi hichizo hin zon jong atu na wa pat ahung ki tom do in jina nung chu andel kitan jina jong Stacy alup sa naw chu aga hlungin Stacy thovin tia alo le pe ta hin doctor phata a anagel pau chu ahungin chat theilo ahitai ahin tin hichi hin chomkhat ahung ki boita win zon te ho jong munchum chi in ahung jam ta win zonin jina hi ain hol pan ki tan hi
zina zong kichata in achangin ahung zam jingin ama that din anungin agam mi hon ahin del ki nun zinan zong zam do na ding dang hetapun kichata achun ahung phei le koi zam do mala ko khu khanin akile hla lotan hichilai hi maimum pandim set ahin zon zong zina hola ahung hlai le nan hichilai ma achun ahung kile hla kinin maimum pan la achun khaw akizanin hichia pa chun ku khanin ahung kaldo ki hlon tan hi amani zong ahungwa le hlon le stasi camera chu ain mudo ki hlonin zonin agalan ave hlon le stasi zong chu maimum hon ape chu amu hlon tan hichipel lai ta hin brain chu achung langa pat maimum pana kitum pumchun ahung ki khai hlan amanin zong brain chu hudo tei de angai tu hlonin hinla brain chu anathita nahi brain tin asam hlon tan a o hlon chu ahin zaki nun ahin delpan ki ta vin hi photlot lovin police pa chu ahung do in ahung ki mutu ki nun brain thilung zong chu avevin imala alo thei povin hiji chun hlalel ta in ada hlata vin mun kha na hin mi lung ho ailo le athin ho akal ho ala do naw ahin pha nun ama hon jong azun lu nun hichia chun doctor pan jong police pa chu chamcha sa li ding atile stasi chun alu ta sungin a khet pi in ama ho jong ahung jam ta vin mun kha na hin khaw na ki jungin hichi khaw chu pamlang zu na ku to ki ma na hin hichi ji chun ama ho jong hichia chun olin kichata in ahung phei ta vin hinla zon chu ahung sa pu vin hi aji chu khaw chu tan the hi hinla zon chun anga lelwal pha chun che dia ga ti le khaw kha chu ahung tanin zina chu aki khai tan akile hla le anui lang chu mai mum la ai ki ni nahi zina zong lelta a ahung kal do di chet le doctor pa chu ahung beb 7 zina khu chu achot pe in kile hla sa di ati ahin zina in doctor pa kyang chu ahin tu in ama zo anui lang mai mum hola achun ale hlan mai mum ten tuita in ana akam aoi sung langin jong alu nun ape li ta vinahi hiti hin gen thei ta in jina jong khaw khana panin aki khai do in stasi le police pa kom lang chu aga hlung tan hi ahin la lungsit umta kha chu zon wang ahungal kai man tapun police pan jong zon kaung ki tho di he atin stasi te ni chu to azam do tawin zonin jong po do na ding ho le nan mai mum ten ahin bu mun ape li tawin hi police pa stasi le zina hi sungku apat ahung do hin sipai ho filin ahin pujin ama ho chu to akitu tawin ama ho wang asu cha tawin adang ho wang khatcha asu cha tapuvin hinla zina hin phasi in police pa komin ahung zin zon nahin mulo uham tin ahung dong zin hi hichi flima pat point tamta amjong le khatna a mi itabangin jinghen thim jong le ihet chet lo mota san putin chule ani na in mi na bol na banga nangjong nahung ki bol ding nahi ti hi sumil pote film explain ibol now hichan hin ki chai tai hichi film explain ibol nawa se hil bol hil abon chan ngaidam kan thu me lungse nin like share subscribe sumil pote aban hin upload kit ka 7 nabonchao damsel chi tawin kakipah